Mu karere ka Bugesera hatangijwe umushinga uzatwara miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda wo kubaka ibigega bifata amazi y'imvura no kuyatunganya kugira ngo anyobwe mu bigo bitatu by'amashuri. Uyu mushinga watangirijwe mu rwunge rw'amashuri rwa Rushubi mu murenge wa Juru ku bufatanye na WaterAid Rwanda na Ishara Towers Rwanda, ukazanagera ku rwunge rw'amashuri rwa Kayenzi n'urwunge rw'amashuri rwa Nziranziza. Ubuyobozi bw'akarere busaba abanyeshuri n'abaturage kuzabungabunga ibikorwa remezo, bavuga ko amazi ari inkingi y'isuku, ubuzima bwiza n'uburezi bufite ireme. WaterAid Rwanda ivuga ko uyu mushinga uzafasha abanyeshuri bagera ku 4500 kwiga ahantu hari amazi meza, isuku n'umutekano, bityo ugabanye gusiba ishuri bitewe n'ibibazo by'isuku n'amazi. Mu myaka 15 ishize WaterAid Rwanda imaze kugeza amazi meza ku baturage barenga 650, inazamura isuku ku barenga 280, inakangurira abarenga miliyoni 2 kwimakaza umuco w'isuku.